Budak tuh. Arah. Nah, tuh, Cuk. Mana tuh mana? Ayo jelema tuh nanya-nanya acan. Ganti jelema teh ketemu, Cuk. Jika tunggul sih. Rek nempo si Gomes, Cuk. Nyana si Gomes na? Kamari, murag di tanggal buah. Tas ngalah buah. Tas ngalah rangda, Cuk. Dan. Geus puguh naik ke tangkal buahnya ngalah buah atuh. Terus menang teh buahna? Menang, Cuk, loba. Gila, maneh atuh kalah kana nyakeun buah lain nanyakeun si Gomes. Ayo aing ge ngilu lah nempo. Nya hayu. Kalapot. Nya mau ngalah babawaan? Iya, aing mau cai. Ayo. Ayo. Nah, kemarin ini jadi hayang buang ngarujak tah maca doa heula. Kalau support aing ngelip kompol heula nya. Heuh, Jung. Datang ngadenge kita maca doa. Next deh. Mas. Ayo. Kaget banget dengan kedatangan Ayu. Ayu, kau tahu rumah A? Sungguh A bahagia dengan kedatangan Ayu. Sugan teh si Ayu nu datang teh. Astagfirullahaladzim. Nah, tuh mana Gomes? Bisik teh normal ken. Sugan teh si Ayu nu datang teh, Cuk. Ai teh gagang sieur nu datang teh. Uya ayu. Mimpi mana Mes? Pindah ayu ke Laura. Yang geus waras, Mas? Acan, Cuk. Meni lebay gitu. Ini mah sedurut aja. Acan, Po. Karunya ya, Po. Gimana ya? Pandangan ke tukang urut, Jung. Saya di dia nusok urut ya. Ini Mama eta. Pan orang teh ngebahas tukang urut, nah nu datang Mamang eta. Heunya bisa gitu. Ya, kayaknya tanya ke sok tanya ke. Bu. Tujuh didinya bae. Didinya wah gini. Mangnya bisa ngurut.
Jadi kieu mang si Gomes teh labuh tina tangkal buah, cangkengna beunang pak dorok dok. Mun bisa mapang benerkeun. Heuh, geus nyaho. Bro, ya kita sok lapar euy. Di imah teh bararosen dengan sanguna dengan lauk paus wae. Neangan nu apes wae lah. Berit. Nyawa he. Geus udah bae ngomong itu teh. Kamana ya? Pasnya geus diburuhan. Geus dibere amplop. Amplopna wae maneh. Heeh, boga duit. Enak. Karunya susulan deui bari heula duit teh susulan. Di mana, Dek? Kemana ya? Mang, kosong. Amplop teh can deui Mes, kumaha? Aya karasan eueuh diurut teh? Ayo langsung karasan. Langsung waras teh. Warasan nih. Waras. Cuma teh na nu teu waras teh. Nya naon? Masih kebayang-bayangkan yang ayu. Ya Allah. Mana lebay, Gusti. Rek mes lah. Waras, Mang. Waras deh. Sugan teh edan. Bet. Geus ngan karitu wae awakanana. Tugu Mang Gomes teh keur galau, Dit. Geuleuh teuing ngadengena teh. Emang teh era ku janggot, hayang panggih mah sampeurkeun we ge bari mawahakaneun. Nyarek ka mana, Det? Ek modal. Eta teh cerdas sih mah, Dit. Tinggal modal hakaneun rek papanggih ke ditu mah hayu. Lanjut melipet. Bisa. Nu aing geus pake mayaran. Tadi urut. Ya. Wih ngomlina. Heeh. Dik meuli pamililakeun. Ih, anjing kalah ini. Ih, sendal teh di mana, Dit? Apaan nih? Pak! Pak! Ini gimana sih? Yang modelan kayak gini kenapa diterima? Kok nggak bilang sama saya dulu? Saya nggak suka ya kayak gini. Iya Bu, saya minta maaf. Yaudah, pokoknya mulai besok dia nggak kerja lagi di sini. Dia saya pecat. Kok ibu pecat saya? Ya nggak bisa gitu dong. Dia nggak kerja lagi di sini. Mana tuh si cepet lila pisan belanja teh. Tuh, nyawa ke Arab gitu mulai lagi. Naon teh? Iya, kanan istimewa.
Itu jelema nama. Bodoy. Ayo, ayo. Buat aja lah. Oh, jangan buka dengan sangu ya jam ke sore. Ada kemalan jangan kabar dong. Ayo, tante mau ke warung dulu ya bentar ya. Oh iya tante. Ya udah. Ya. Oh iya. Ayo tolong dong itu bersihin halaman rumah ya. Tantenya belum sempat ya. Oh iya tante, nanti ayo bersihin. Ayo. Siapa ya? Masa sih lupa lagi? Kan kemarin baru kenalan. Oh iya lupa. Habis namanya susah sih. Oh ya udah, biar gampang. Namanya sayang aja. Bisa aja. Buat Ayu apa sih yang nggak bisa? Nih yuk, bawa makanan sedikit buat Ayu. Ih ngerepotin aja. Ya naon iya? Roti Bi. Ih, naon tuh iya teh cakak aku mah. Hei, nyana jadi aqua. Pot kumanya nasib-nasib gomes ya. Teuy, bobi beta mah galak deh. Barbar deh cuk. Oh aing geus di banjur deui ya. Ayo, nanti kalau ada orang yang tadi kesini lagi, nggak usah diladenin ya. Iya tante. Ya udah yuk kita masuk. Ininya belum selesai tante. Udah biarin aja, kan ada pembantu. Emang punya pembantu? Oh iya ya, tante kan nggak punya pembantu ya. Gini nih, tante kalau udah lama gak shopping ya gini, error pokoknya. Ya mas. Itu tuh aja tuh. Ngambak punduk juga nama tes digebuk dah. Nah mana naringgalkeun aing? Mana di gerohan cicing bae. Mana dicepot? Kita mulai hakaneun malah ngisian botol kosong. Botol kosong. Pan aing teh meuli roti lapis, jerona teh coklat, Mes. Ini botol kosong. Nya tadi teh pan dibuka teh botol kosong ku bitu teh. Demi aing mau meuli roti, Mes. Makanan orang kota. Semuanya sih. Heeh.
Meh, roti kaos gitu. Banyak tuh. Nah tuh mang narempokeun wae hayang makarin yang nu apes. Bisik teh nano. Arangan saya omong. Nah. Bisik teh nano. Nano. Terus saja buat error. Gini wah. Kaget banget kedatangan Ayu. Beneran gitu Len? Hah? Emang teh era ku janggot. Hayang panggih mah sampeurkeun oge. Sabak sabak. Action. Oh iya, ayo itu halaman kotor banget ya. Tolong dong bantuin. Siapa ya? Kat, jangan dong grempoteng. Biar gampang.